hadisini yani 27'de oturmalık ki Hazak'ın 24 dakika yarım yaptı. Yani 3 dakika yarım yadamga. Şimdi Hazak'ın 4 dakika medenelere yaptı. Yani yine 24 yarım. Yani şunlar cildede bazıda bazı var. Tefsirden okuyup betam kabul et. Stada. Şunun da şey değil mi? Ha var. Bu metlebi sahibi harf getiriyor, tefsir mezheri getiriyor. Sonra tevcih etti daha estağfurullah diye bir şerait verin bu diye. Bunlara icazet diye bir şeraiti müşkülümüz yok ki. Şerait şu Müslüman doğrularda yok. Yani şu kitabı verin bana, Sebahatul Fikr vereyim. İnşallah. Ya Mevla. Hava galibı təsbih. Şol bəhs, ol düzgünlük etməkdə. Bir də ölçəm olacaq, şunu qurun etməlik. Ham bolmayan qaldı. Bilməcə. Hem de semai kedir mamış başı bakışlan arasında ba şu semai durma fukalemeti mahkumet yaşanır. Şu bakışlan arasında. Hem şu an oturuyor şu meclis şu ne mi diye şu an kulak oturuyorlar. Ben kulağım seninle aydın şu an kulak her kimi kedir makalına dünya muhabbet var. Şu an heleyin muhabbeti şu an çok tafık diye. Her kimin kalına Allah muhabbeti şu bakışındır mameyin bidon sağ sohbet şu bakışın nimetindir mameyi nimet gitmiyor. Ama bir mecliste bizim meclisimizdir mameyi biz seyfiye meclisinde şu okuyan nathani okuyan hem şu an kulak oturmuyor ki şeyde kulağın gelir bana. Ki şimdi şu an şöyle ben şovkum dünyanın bağlı ben şu an çekilip diyen. Bu o değil ki. Bir nefer şiir okuyor, iki üç nefer zikir cari düşen kaptanın beylik oturur, onun kulağı tuturun aki. Bazı semadiyen hem şu okuyor duraladı, kulağı oturur. O şunun mahkum ediyor tibelim. Birden mesela o da التحقيقات للنزاع في أمر الرقص والسماع علامة شامي رحمة الله عليه ابن عبدين رد المختار ده مثلا شو بحثني قتريه التحقيقات للنزاع في أمر الرقص والسماع تفصيلا ذكروا في أوارهم معروف وإحياء العلوم أوار معروف إحياء العلوم ده شو نقولون كان قال لي وخلاص ما أجاب به علامة ابن كمال باشر ومي خلاصة كلام شيء ابن كمال آية شنية ابن كمال بقول إني رد المختار عبارة شيء ما في التواجد إن حققت من حرج إيه التواجد تتنى حقيقي وثن رياكار من حرج يوق ولا التمايل إن أخلص من بأس تمايل شيء تدر ما خالص بأس يوق فقمت تتسع على رجل وحق لمن دعاه مولاي يسعى على الرأس أرخص فيما ذكر من الأوذاق من الذكر والسماء للعارفين السائر وقد إلى أحسن الأعمال وقتك برنه آدم دور مامي أوقات لرن بفاز ذكر دنيا سرفت وتلا السالكين المالكين ذات أنفس من قباء أحوال ثقل وتلا شو قبتنا برناسنا قبتنا قل من أورنجة تبقى يا ولا من بالبلجيك من تسكت تبتدأ أن خوب ولا يوم تصير تنقل من يوم مدين ولكن مجلس قلة بأورنجة تقلي خب برنا فريق وتهذا السماء عدوتي شو المشغول الوتي مامي أوقات لنا يقشش سرفت يلا لا يسأل من الله ولا يشتاق إلا له يذكرون ناحو الله ذكرت لنا ناحو دي أنا باسم بولان قريم يكونن وإن شكروه باحو أو شكرت له باحو ين ظاهر ولا وين وجدوه ساحو ولا تنتبتلين سياحات التلقيح شغت يلا شيء اللي تا منهم من برقت له بوارق اللطف تحرك وضاب ومنهم من تعالى له حب من مطلق قرب فسكر غاب مثول وغاب غائب ولا هذا ما عن اللي في الجواب ولا أعلم سوى وما يكون وجدا سخيخا فلم يحد إلا قول المغني لو من ذا الترك خطيبا وسكن دائما من غير دن براد المختار شنو قلت اليوم الباب الثاني والعشرون في القول في السماء قبول ويتا أوار معرف سنة جام شدتي شاركتر يوقت بالأمرد قلب بالأمرد أورتها كتب إما نام تلونا كي أمرد نعوذ بالله تلونا كي قرر شيء فوق أو كي مثلا إدرنا كي بدو هي شرد أورده شيء عايزين قيدني إذا شليش إتمثل أمرد بول مليان قرن كان قتل هنا في مذهب أمرد هيش شرك برملام درس القرآن برملام أنا في مذهب منصوص نقرن وشون قرن هم الفقهاء قرن شور أنا في مذهب منصوص وذا كان قتل اللهم سامي رحمة الله عليه فقهاء حنفي دين قتل هو أمرد بولسا وترسا أيبيوق كيونه بابا geçen evliyalar zenananı ve sebir kan ayıp bilmermiştik emrodun yani 6 şeytan mı zenanan yani bir şeytan mı diye badarım sen aytiyan ki Hanefi mezhepten bir delil getir hava sema sufiyede emrod şu surette olsa haram
Men gurrun yok. Niye aytdın? Gurrun şu urunda emrede. Kim aytıptı? Sen emre öyden çıkmalı oluyor da ne iş? Yok o gurrun yok. Gurrun şu urun. Cennet çıkar, ders alar. Ama böyle gediye öde biri hücrede bir yanlış iş ettiye. Bu değil. O sen durma emrede. Kepleşti de vallahi ya. Kepleşti de aytayım. Bir yere kork yedir men emre anırmak ders veriyor. Ol öz halatına haber veriyor. Ortadan perdesi öz halatına haber veriyor. Bir adam ki korkmuyor önce halat onu yok. Emre rubru ders verme işgal yok. Sen şu açı rubru emre oturup ders veren akmı? Sen belki ders veren şu adı çeli. Hop imamdan öz halatına aytıyor. Desturdaki hem bakışın size şey Müslüman doğru. Ve hadiste gelmeyen. Haydır de fıkh kitaplarda aman destur emrdi ana perde op ders verin deyip. Hadiste ne mi mordun hakkında? İyyakum vel mord gelmeyen. Hadiste gelmeyen. Mutlak ve de hadiste vakti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabibul enbiya, imamul enbiya, imamul rasulun geldi iyyakum vel mord sakkal sirin yanına baraman haberdar olun kaçın şundan neptu. Sen gelip şu tevcihin bizni acı kabul edelim Müslüman doğru. Ulamalar dünyada emrede defiriyeler, cemaati tabiiyle emrede olan bu şehirden bu şehre, bu şehirden bu şehre gittiyeler. Şolam eğer doğru mu? Ha berekallah. Doğru değil mi? Hepsi doğru değil. Vada. Ne? Cemaat tebliği için ise doğru. Ecazı ver. Şehvet bolsa. Teşaytiyen kefin nerede var? Vada. Şunu vada ecazı ver. Ne için cemaat tebliği ise doğru. Cemaat tebliğinde emret gelmeye. Ne mola çultası doğru. Hiç yerde doğru da. O vakti bir burada doğru etmeyaptır. Ağa şu ecazı ver vada. Ecazı ver. Şu vakit geldi bizim aramızda var. Bir mesailleri kökülen ehl-i sünnete ters. Bizim aramızdan gelip şuna bir koşuluptu. Hop şunu neyme? Çünkü falan işli edip şu iş doğru mu yani? Aa doğru dedi neyme? Hemen şu vada. Ferden vada ecazı ver. Kadir-i Khomsuat. Kadir-i Khom tutuyarla bizimki de. O gidip barakim beraber mesaili, beraber tevcihati gittiler. Koşuşuyarla. Aya şu delil oluyor mu? Ehl-i sünnet şuna doğru dedin. O doğru dedi. Sakkal sıyırık doğru de. Hem yerde doğru de. Sen delil getiren nefim edepte bizim gururumuz yok. Umumi değil Hanefi'nin ayetleyen gurumu. Vakti kesmeyin kepecek. İki taraf beni kesmediğim yani ikisine kaçettim. Haş et ya. Kavattır. Sen sonra ayet et. Tamam. İnne. Sakkal çıkmadık. Sakkal çıkmadığın eksi var. Bırak görecek olan. Seyfur Rahman'ın kızı da var. Bunların kızı da var. Ahsen doğru et ya. Ama fasık değil yani o billah. Semai gına geliyor. Ve de ne lekem aydıp beri. Neden böyle? O tabi kefinde semal muharram, gınal muharramır gurrun gali. Şunu gınal muharrami? İcazı verin. Kepleyin. Vaktimde kepleyin. gınal muharramin mesela tarif etmen. Gınal muharram sen doğru etmedin o tadım. Fethül Kadir التغني المحرم ما هو ما كان في اللفظ ما لا يحله. حلال بولمن كصفة الذكر والمرأة الحية. هو وصف دير مثل هلين دير كان صفتنتيه وصف الخمر أران صفتنتيه والمهي اللي هي أرق دنيا بالتشويق يعني هذه صفتنتيه والديرات والحنا أرق شلال يري مشروب هنشا درد درمامي صفتي أيضا من منقد الغناء المحرم. يعني مثلا بحر رايق شرح كنز داخل كتاب شهادة تأخذ أيديه أقوله في شهادة فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني محرم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة معينة الحية وصف الخمر رد المختار كتاب هذا اللي باخدش رد المختار شنو كتاب غناء المحرم شنو يدي بدين مجمع نيد غناء المحرم ما نيد شنو قرر ما نيد هلين تعرف نيد بردن ما مثل شنو بالمسماع بدين مجلس منهم أيتم كبر آدم شعر أخويا هم شلون قلات هو ترمي لكي شو نامدي ميدي وندر ميكي ثانيتين دورتين شنو دنيا مثلا أو شنو بر أهل الدنيا أوترم مثلا شو شعر قلات تشويق بليام مثلا ندرني خاشتين برودا أقمد أكون تقدير إجازة من الأجل وقتين دورلا من كبلين إن شاء الله بحثين إذا مثلا بحثين إذا مثلا بتاعنا بحثين إذا مثلا بتاعنا Ayda'yım ben de. Söylemiyor. Bol Ayda. Sahabe fetavı hendiye de sen ayıptın cilde aman lahun cilde hifta imede bab sahabe aşar hifta fil gına ve cilde 5 safayet 652. Getiriyen ki السماء والقول والرقص الذي يفعل المتسوف في زمن حرام لا يجوز القصد إليه والجلوس عليه والغناء والمزامير سواء. Yani surut khani ve raks ki sufiyen zamanı انجامی حرام است. رفتن نشستن در مجلس آنها جایز نمی باشد. گناه چنین مجلسی نشستن در حرکت و شرکت در مجلس موسیقی با در مجلس موسیقی و رقص برابر می باشد. شله می؟ هوا شله. خب. هوا احسن. این sen şu aratı işte getirsin de. Doğrudur. Şimdi şu arat sema kavl ne hemen cevabı şey. Bir sual olmuş ada. Şu sualın cevabı olmuş. Ahsen.
تندر محمود هذا سؤال getir mani bir araçta okuyandır şey fetava hindi cildi 5'te işte. هوبا صفحة 352 توصل هي اول شيء اخشي وانا اخر على شنو أول سؤال وا وفي اليتيمية سئل حلواني عمن سموا أنفسهم بالصوفية doğru شو السؤال اللي getiren şeyde doğrudur bilgisayar mı getirmedim خب bilişten getirmen suali bilgisayar mı getirmedim yani getirmeyen çünkü getirmeyendir mami şu cevap خد بخاطر mami şu suala mutabık olmalı o sualdaki bir mecliste yok o cevap da bir mecliste satılmıyor sen ait mi sonra satılmıyor فاختصوا بنوع لبسه وده صوفية كأودن صوفي دياله فاختصوا بنوع لبسه مخصوص لباس كياله هن من لباس مخصوص لباس با صوفي لده با واشتغلوا باللهو والرقص لهو هذا غافلة ذات شو مشغول ولا لا والرقص رقص مشغول يعني نعم ذا شتان شو بدين مجلس مذا مخصوص لباس بامي لهويات مشغول بوليامي رقص مشغول بوليامي وادعوا لي أنفسهم منزلة أذن بالمنزل ادعى ديالا فقال جواب افتروا الله كذبه بل هذا ترى يران يكليه من جاء آدم لا خدا يران يكليه شون يعني بفورم مقصود لواس كي لهويات مشغول رقص مشغول بوليان درمان بسؤال yok sen şunu getirmeyen ödün bilişici getirmem diyen şunu suale getirdin durma khutbat bir cevap bizim bu sualına sıdk etmeyecek Müslüman doğan böyle değil sizde şu şarayet yok ne yok وده تنشي جواب برشاد يعني ولادن شو مجلسنا مقصود لواس جيليامي جواب برين مقصود لواس جيليامي يا من اللهويات مشغول بوليامي رقص مشغول يا مشهد بالجواب شو سؤال جوابي السماء والقول والرقص الذي يفعل المنصف في زمن حرام شو سؤال مثلا يمثل شي جواب شيء هم من كذا قال وجوزوا اهل التصوف تنشتاد يعني دوم ما تنقتر بعد تنشتاد وجوزوا أهل التصوف جواز أيلاندر دلدر مامي شو إما سماع قول رقص جواز أيلاندر أهل التصوف خوب واحتجوا بفعل مشايخ من قبلهم ذلك مشايخ اتياد رشنم شو استندت يلا قال شمس الأئمة حلواني دودر مام تبغي سوفهم مجتهدين سبغي سوفهم المجتهد في المسائل شيء رد المختار جلدك سفيه بنجاه هفته شنو ايديا شمس الأئمة حلواني تبغي سوفهم مجتهدين المجتهد في المسائل أيديك وعندي من يعمد أن ما يفعلونه من يعمدك يقول مشايخنا يعني شيء غير ما يفعل هؤلاء بدون ذا ما مذاقه إشارة يده ولا ما ناقص فلان يعني شيء نقدر يدي أنكل يعني شيء دي مشايخنا يعني شيء فرقت بلدان وذا وعندي أن ما يفعلونه شل صوفلان يعني شيء هو صوفلان يعني شيء غير ما يفعله هؤلاء بالك بلان يعني شيء مشايخنا كام ينقشتادي ينقشتا نازل وذا إذا هذا عبارة وذا مشايخların ettiğini şey bilanka doğrudur. Pes kurun meşayihın olsun. Meşayih bolsa çağrıtı gete müşkül yok. Durun قلنا الغاثني فإن في زمانهم ومشايخنا زماننا ربما ينشد واحد شعرا بشعر رقية فيه معنى يوافق أحوالهم شلون حالنا موافق ولا مش معناه باش الشعر ده فيوافقوا ودش حالا موافق ولا شيء ومن كان له قلب رقيق براد من قلب يقوتها إذا سمع كلمة توافق على أمر هو فيه شو يعبر موافق ولا كلمة إشته ربما يغشى على عقله أقنع غالب بوليه فيقوم من اختيار يخورتريه وتخرج حركات منهم من غير اختيار حركات من صادر ولا وذلك مما لا يستفيد أن يكون جائزا مما لا يأخذ به قل دي فالدشتاك أن جائز بالمقلة ولم تتلمي هذه وإن وذا ولا يظن في المشايخ مشايخ جماعة مثل أنهم فعلوا مثل ما يفعل أهل زماننا من دمام داخل من دمام داخل فلان إدياني شيء مخادم ولا إدياني شيء فمن أهل الفسق والذين لا يعلمون بأحكام الشرع بدين دمام داخل فلان من محكوم مدوتير فاسق وأدري ما بشريعة بلا ناقته شو ده ما ناقل ولا بفرق قيا أير يكتن تمايز دي شو ده ما ناقل اللي له خب بالفاسق مي يا بالدين بالمية شريعة بالمية ذنب بيشون جرى آدم من محكوم مدوتير شو لهم ما ينزل برمق دور ده حرام دي بدوتير bir müteessana onunla qavulunda biter kem oluyor demi götübaşın yorulmak kıyım oluyor. Gurrun besimetde onunla qavuldu 24-29'da başladı. Şu an 34-30'da. Arada var akım bir kulak aşağı adama da bir beştaq etmeklik qavrak muhadiyen şunu. Şu biter kem gurrun köbeliyor da vada. Xo'p, hurmatli Ahmad axun taqsir vada. Sen Xudoydan qo'rqan aqyona, vaqiyat mesen yüzüň aytayın. Ine lekem vada. Şirreddul muhtardan sen gelýärdin, ibaret naqlet ýerdin. Kulak şu ibaret naqlet ýerdin, at-tahqiqul qati. Ejade ver. Sen nemtede durmamy qeýşet. Ona aýdyp berin, jogap berin näme? Ejade ver. At-tahqiqul qati lin-niza fi amr ar-raqs was-sama yastati tafsilan awarif al-ma'arif gelýän şeýre okuýardın. Başlaya. Ejade ver danny.
الرخصة فيما ذكر أي ما ذكر في عوارف المعارف وأحياء العلوم الدين شن نباراخين بادي لنذات شرائط كمتشين أنها لذا كمتشين عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين وقاتم إلى أحسن الأعمال أغش مشايخ لردن شريم هك علامة شامي رحمة الله على ساتيا شرط برا أمرت بول مثلا جماعة جنس مثلا مغلوب بول ترسا صادق بول ترسا شو هذا شو شرائط هيتيا ثاني ايش عبارة كثير عن شرائط وأنا لكم وده للعارفين عارف لردن شريم صارف لردن شريم بهترين حالتler ba insanlardan çürüyüm, şılardan çürüyüm ecada. O tadı gelip de bu tadı 6 tane şart ba, emrut bolmalı, cemaatler öz cinsinden bolmalı, lezzetli taam işmeli kesin ki belli bir gün perşembe günü işliyor. Aga ecada verdin. Nikeplemeden kaçtı. Şu tadı tamam mı ha? Tamam mı? Barındır karnına diyor koruyan elhamdülillah. Her yerde bakıyor. O her yerde bakın. O da şuna içecek boliyat. Karnı menzurun bir de az koku versin. Şuna içecek boliyat. Aga lezzetli taam olmalı dedik menzur şey. ki ağaçı belli bir gün kastetmeli ittifakı birdat bolsa rubbama vahidun minhu yunşidu şi'ran yara çi besa kavat bir şiir okuysun şun tavzihi başı istatyaşı omşa taydan mavada ibaratın ecale var vada ibaratın evuni kesme izin noki şu ruhsati kebab hiç müşkilimiz yok semaada gınaada raksada tevacuda da vecde bolyan Ehlullah olmalı. Sen ki alak avam Müslümanı kafin açıp her kim gelse oğlan gelsin bilmeyen yaş gelsin sakkal hirik gelsin sakkal gelsin her kim gelsin sen oraya işin yok. Kullen sen meclisin öyle haramsın hakkında. Ecale ver. Fadal mana gelek. Onun işi yok yolu. Bir gurrunumda var hormatlı şeyh hakun takdir senin de hakkında ben burada aydayım. Avval bana cevap verin de zahmet çekip cevap verdin. Allah Teala sana hayır versin. Şu tadı ve inalekem. Seyfiye doğulan bar gözlerin inalekem ve dibiste 84 mektupta geliye bir miqdar azıcık derbiyanan ki ahval-ı mevacid nasibe alem emres buna kulak zayt geçtiniz. Mektubu dibiste 85'te ahkam-ı sema ve raks ve vecd tevacud diye. Aynı şu gurrunu siz bana cevap verip okudunuz. O an sonra da geldiniz ne ettin? Hatta ibaratı filmin eteğine yazgıllı ve de işte şey diye bayt yani alekem. Bedan ki sema ve vecd cemaati ra nafas ki bitaqallub ahval muttasabando bitebeddül awqat muttasim vakti hazend vakti gayb gahi vaciden gahi faqid geliye izinle ari kısmiyaz muntehiyan ki sema ba vücudu istimrar vakt işan iz nafas minne getiriyanız emma Allah'dan korkmalı şun izinle ibaret ba şun izinle ibaret ba sizin okumayanız ne mi diyor ve az cümleyen şerait adem itiqadas bi kemal khiş bugurun dursun ve şeraiti diğer anas ki der kitab akabir mustakimul ahval ki avarif al-ma'arif ve nahwi mubayyin şede ki ekser ana der abnai in vakt mefhuda şerait bolmaya diptu belki in kısmı sema ve raks kederin vakt şaye şede ve inno ictimaat kederin ava mutarif geçti şek niz ki muzirre mehzes ve munafi sirf uruj der ancam mani nedaret suud deran suret mustasavver niz امداد اعانت استماع درين هم هل مفقود است بلکه مزرات منافات موجود میباشد اینو قلاغ ایدن وده siz geldiniz şey ibaret avvala qeyçettin hurmatlı şeyh hakun taksir şu kısmeti okuymanı inalekem ha reddül muhaki mektubat İmam Rabbani'de de sema badiptir dediniz halin keştada şerayet yok şu kullen nacaiz aşı rivayettir ondan sonra geldin şu gurruna hafsedo çehelo mektube sisedo da İnalekem hurmatı akmalahun taksir sen okuyun ibaretin şey ey ferzend velveli eş tenteni muhabbet narahay şoğangiz sayhay derdamiz vecd tevacud raqs raqqasi hem der makamatı zelalestu falan 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 inalekem İmam Rabbani badi ittir diyersin İmam Rabbani rahmetullahi aleyh şunu geliptir sefcildi do sefeyi sedo çehelo yek o tada bir badiptir doğrem demeptir iğrem demeptir ama bu tada son gurun aydıptır o cildi yakın gurun bu cildi doğun gurun sonra mı yazdır şunu o da kulak as ne mi diyor o da avam zahir bin azbatını muntehi çe haber khahan daşto gayr az inkar nasibşan çahat bud zevqi ki befahmişan deraya zevq zahir as az alemi çunas az injaz ki sema raqs sayhe istirab amsal inha كز أحوال الظاهرة أسباق الصورة نزد إيشان عزيز الوجود عزيز القدر بلكه بسيار است كأسباق وماجد المنحصر در این امور دانن و کمالات ولایت را در غیر الامور ننگارن هداهم الله سبحانه سواء الصراط الله شل گمراهları doğru yol tasındırdır. Maksat biliyorlar. Maksat bilmek. Sen gel şerayetin bilen semaat bizim müşkülümüz yok. Sen Hanefi mezhebe var. Emredin bolmasın, ehli dünyan bolmasın, ehli fıskın bolmasın. Belengu aydıp da marahim hemsaylar yatırmayan bolmasın. Men aytdiyen hemsaylarını neştiyata şükürlüğü. Ecade verin o. Men o vakt verin. Sana diğeri bilen hem aytmayan onu.
Sana aytmam bak. Ben de şikayetleştiler şuna. Ben goňa çıkarana Ben de şuna şikayetleştiler näme diýerler? Ben de şikayetleştiler şuna hakkında. Mescidin için daşary, mescidden daşary beren güç kana. Ondan sonra wada inalekem. İşim bu zaman. Ola men aýtdym wada. Hep seman hakkında kan. Muňa gurrun yok. Bir dogdypdir, bir egrdipdir. Allama Şamil rahmetullahi aleyh gelipdir, şunu okuyupdir daşy. Fetavai Hayriyen okuyupdir, okuymadypdyrmy? Näme diýip gelip okuyup ýene de var ahim ştada Safi Sisado Pencinne kultu näde kulluhu min sayyatil bid'a. Şun hemmesi teleke bid'at diýipdi. Näme üçin aýtdy? Sen näme diýip ödüň ewe çekýän, kefin ewe çekýärdiň? Muhakkik, racih, tercih berýän Hanefi mezhebiň ulamalaryň kefin ewe çekmärdiň. Hakikaten ehli tercih mi? Ecazı verdi. İşte وذا إنا لكم ناشتغل خير خب وذا شكتاب إنا لكم سباحة الفكر في الجهر بالذكر الله ملك نبي رحمة الله عليه هذا كتابي أبو الفتاح أبو غدة معاصر حنفي هزار الشارسة دي هفتاد الدنيا غايدبتر برناشي وقت الدنيا غايدنا وذا شو مسألة تري إنا لكم شو حنفي مذهبهم علماء لاري شداتر أقيبتر له غربتر له دور دادبتر له نام دي وذا في ترجمة الإمام مالك رضي الله عنه ترتيب المدارك تنقتر دي قال التنسي بدي إمام مالك رحمة الله عليه يعني واردق دي وان yararlarda diye daş çevreniz diye. فقال رجل من أهل النصيبين نصيبين يعني برادم قال دي عندنا قوم يقال لهم الصوفية بدن يعظم برادم لبا صوف دي بايتي الله يأكلون كثيرا كان إيا الله ثم يأخذون في القصائد ثورام دا قصيدة قيا الله ثم يقومون فيرقصون ثورام رقصت يا الله فقال مالك أصبيانهم oğlancıkmışlar diye şey diyen. Kale la ama caninuhum değerlimişler şey diye nauzu billahi diye. Kale la hum kavme meşayih ve gayru zalika o kala akıl zuvursu cahilne diye. Malik rahmetullahi aleyh ne diye? Ma semi'tu enne ahaden min ehlil İslam yef'alu hada. Men bir Müslümanın ağzından eşitmedim. Şeyle burada edem olsun diye baktım. Sonra da tada ayettirler. Fakal ashab Malik rahmetullahi kadizle diye ya laqad kunta ya hada meş'umen ala sahibina. Bizim imamımızın halatını pozdun da sen aytyan gurun näme? Laqad jalasnahu nayifan ve 30 sene. Nayifan ve 30 yıllar İmam Malik'in hizmetine o ders alıp otuyuz. Ma ra'aynahu zahika illa fi hada al-yawm. Şu için biz gülünne işlemde sofla şey ihtiyacını şuna güllü diye. İni ve de şimdi kefimde Hanefi mezhepte qowullarken onu gurun bizim meclisinde bamşo. Aydilen gurun kan ki Sufi dema gurun kan ki ahli fasık cahil. Haşit emen wagtym ket. Şolun gurun reddidu. Ecazı vermen wagtym ket. Hendiya var eli. Hendiyan ibaretini men sana düşündürüp beren inşallah taala. Yankı okudum hendiyan ibaret men okudum ki. Men düşündürüp beren kulak as. Sen şunu doğru düşünmek Müslüman doğru. Kulak as ve de awwala dedi yetimeden bir sual getirdi. Sen näme diýip şunu aytmadın bana diýende. Aytmadın mı elletçi ve de öňde biri bir düýe bilen bir tane it. Bir düýe bilen bir dostmuşlyk diýär. O zaman it barıptır bir tane tawal kasyptır. Ya başta düýe bilen bir tane möjek dostmuşlyk diýär. Möjek barıptır bir tane diye tawal kasyptır diye ketekten diye. İtlemin ýerine düşýär, düýe de meň ýerinden kawmandyr diye. Möjek kawya bir wagt etliň sesi ýerden wank ýerakdan gelýär diye. O zaman ýerine bir gözletýär, galym bilen görse düýe ýörtüp gelýär diye. Senki näme diýdi diye o zaman. Sene düýe akim sen otuýan et bilen näme şumasan diýdi diye. Onda diýdi diye men diýdi tam sabit etýän sen men düýe baba men möjekde bula men bölek eder diýdi. Sen Müslüman doğunun gelip şu meseleleri kıyık çıkartıp ahum olan labasynyň heyetinde bir ýoklat kadim ulamalar edipdirler bir hususi suratında belli meclisler bolupdyr. Sen gelip şunu film gurup kulli umum Müslüman aşyna gidip kullem ahum olan abrayn almakçy. Göýüňe öküp çygyryp birde edipdirler kadim ulamalar dogry edipdirler. Emma gawatdan edipdirler. Meclis öýlerini kimmişdik? Başy adam hydaýmyşdyk. Men wagtysly şunu düşündirmäni eger wagt bersen. Sen fikirden bir hıyabanet diýetmişsin. Hıyabanet diýetmi? 30 saniye vaktim var canım. Söyleme. Onlara bollu mu? O da? O tam şu tadan o da? Şu tadı bir gurrun ma? Şu gurrunun gelip men şu musulman Ehl-i Sünnet Hanefi mezhebe gelip barakim ahum mollan arasında şuporum göğüne bökmek badip men ne bir düşündüren şu gurrun hey bir musulmanın düşünecek gurrun şey. Ondan sonra o da inalekem diyara ve cevvezehu ehl-i tasavvuf Ehl-i tasavvuf sen aytiyan baba tefaulen bize baba tefaulen o ehl-i bir icazı bir daha kepten ehl-i tasavvuf doğru diye baytiya ehl-i tasavvuf şu raksa doğru diye sema'a doğru diye delil nerede vahteccu bi fi'lil meşayih min qablihim delil yok Kur'an'dan sünnetten fıkhahalardan şu rakset yerle falan diye şöyle nacaiz geçen ulamalar geçen fukahalar geçen meşayihler başla geçen meşayihler şey diye bayttılar delil yok
نعم دي وده وعندي من yanımda أن ما يفعلونه بول مشايخların ettiğini işleri bunların ettiğini işlerlik diye olan kadar raks yok diye olan kadar sema yok olan kadar hürmet tırlanmaklık yok فإن في زمانهم إذا ver وده şolan zamanında ne mi dermiş olan kadar raks yok sema şiir yok demek diye إذا ver وده bu tabiye bu olan kadar ne yapmadığını إذا ver وده okuyor da وسمايك وده ينشد شعرا نية شعر قيمة با إنه وده رد المحتار جلد النور برضه كذا جلد النور سفيد شخصية بسفنجنا شيء دي وده وما نقل أنه عليه الصلاة والسلام سمع الشعر في خمسة الشعر ايش تبتر لم يدل على إباحة الغناء غناء يوق شتادا سماع غناء يوق وده دي وقتها نعم دي وده دي فإن في زمان ربما كوقت ينشد واحد شعرا كوقت بير شعر أخيا بنشمون قلنا بالله فلان آدم يشوف بقولنا يوق بير شعر أخيا أثم فيه معنى يوافق أحوالهم بابا أهل حالهم ورنغي أهل الله ورنغي فيوافقه شن عالنا موافق ليه ومن كان له قلب دقيق إذا سمع كلمة توافقه على أمر هو فيه شو حالة تجلب بها ربما يغشى على عقله برد النوارخم عقل النار إلا من يلق غير اختيار ذات التي ترى وذا زايزين عشان وذلك وذا بوليا غير اختياري دبتر وذلك مما لا يستبعد أن يكون جائزا أميت باش جائز وطن ولا مما لا يؤخذ بها أميت باش قيامة تطلمة وذا شو غير اختياري اتياني شو جائز يناغا غير اختياري اتياني حكم يوك نعم مثلا غير اختياري اتدا إذن مكرود يدمي مكرود يدمي نعم مكرود يدمي مكرود يناك وش هذا كم نعم مكرود يدمي شو لنقد يعني شو ده مكرود يناك مكرود يناك تغريت ياردم اما وذا ربما كاوك بير شورقية تذكر برنامج شورقية برد جماعات بول شورقية برنامج شورقية أهل حال والمولي سيدنا أهل حال ورن ده فاطق كلبتو أهل الدنيا قلتو عمرت كلبتو مشتهات قل أطربتو هير فرم حالة لبا أحسن رقص يوق وتادا زين غين سماعي غنايو من أيتشام أيتم والسلام نعم أيتشام قدام الاختيار من الأستاذ إن شاء الله ها okuyorsun. Şehirde gururun yok. O da Allama Şami'nin o da istiyor da o da. Şehirde gururun yok. Ama şehir lem yedul ala ibahatil gına. Gına diyorlar ne bilirsin? Gına varmış. Berekallah. Ben gına varmış. Gına muharrem mi adaytım ki gına muharrem? Hava? şu şehir okuma kavul yolları. Ha kavul. Kavul var şey hindi var. Okuma mı böyle la yedul. Niye dedin? Ne kavul la yüzü var mı? السماع والقول والرقص هم في لا يجوز هم هنا جائز اسلام برد هذا وذا شو لا يجوز ديان من وذا والله السماع والقول لا يجوز ديان مامي شو وارد اخي وتي درم لا يجوز خاص درمنا وجوز اهل التصوف تي اذا نعم وذا اخي من اهل التصوف السماع والقول والرقص الذي يفعله المتصوف في زماننا وذا زمان نقدر متصوف له بيلا علما مفهوم مخالف var mı? Hani demede mefhum muhalif doğrudadır yaşasana. O zaman onu idini aytacak nişanıdır ne? Ulan. Yok. O zaman Abdullah Hüseyin otur. O zaman musavvun nişanı kulatını bari kelimana bilin. O zaman musavvun nişanıydı o teki. ولون كان قدام بدنا ما ملك مسوفله اذا لا يعلم من اهل الفسق ولا لا يعلم باحكام الشرع يقول شو يدوتي شنو يدوتي ده فقهاء المغاندو من عبد الله ما برداش ولا ملان sen otur dost Vaktin başlasın Hormatli Akmed Ahun de birçe Akmed Ahun 30 saniye vakt isteyen ve de mefhumu muhalif itibarı yok diyen kefin de yanlış. Ne ve de usulü ifta ve adabu ve alemlemeşin diğer talba koydum. Kulak as ve de ennel mefhumul muhalif. Mufti Taqiyyin aydan kefi. Ve in kana gayre mu'tebirin fin nusus şer'iyye velakinnehu mu'tebirun fi ibarat kutubul fiqh. Hanefi mezhebin usulü. Hanefi mezhebin usulünden hene havarın yok. Mufti Abdullah diyardın ki mefhum muhalif olmak doğru dedi. İnne iştahide ayduti rahat şartın ayduti gibi. Yok öyle icade ver. Şek yok şek. İcade ver. Sen aydan kefin. Sen ki vakti Mufti Merdaniye diyardın ki ibaratı fıkhiden mefhum muhalif mu'teberde. Musulmanlar sen aydan kefin Hanefi mezhebin muhalif. Mefhumu muhalif Hanefi mezhebte mu'teber. Nemede nusus-ı fıkhide. Kur'an'da da hadiste de yani. Şu arada tadir Muhammed'in mefhum muhalif de gerek var. Aşkar ediyordu ibtada. Nemede çindir var elbette nemede. Müşahid raqs qawli ve aydiye müşahid. Vaqtan billah haşet ya şu vaqtan billah. Onu bildirmem muhtajju bi fi'l meş min qabl yani on aydiye ki olog mutsawfa zamanına.
Öz zamandak, bizim zamandak Mustafa'nın ediyeni işte ben bir meşayihlerle fark ediydi. O öz zamanı görüptür. Nemet yerlerini. Ay nişanıdı baki ahli fıskı olan alim bi ahkam şer. Fasık bir cahil öldü. Şöyle ediyeni işindir mami. O Ne mehzurat kalmıştık şöyle öyle zaman ne kadar orada gitti. Şöyle ne mehzurat telekli şöyle memnun diyor. Durmamış da ayıptır ki şu görüptür da. Mehzurat mı? Şu mehzurat telekli şöyle memnun diyor. Şu mehzurat neymiş? Yo otur öyle görüptür. Sen görüptün mü şimdi fasık diye. Aydı o teki. Aydı o teki. Mehzurat fasık diye. O da görmek gerekke. Cahilliye. Yazıptırlı da görmek gerekke. Emri seninle bolmasın. Cemaatin ölçüsünden mi olsun? Sen şunu var ahim. Sen şu şerait bilen gel. Eğer sana bir inkar etse. Şu şayda aydı o teki görürün. O cevvazu ahli tasavvuf. Ahli tasavvuf deyip size diye ola o da. أهل التصوف رقصة سماع قول الدغور دي دليل نامه واحتجوا بفعل المشايخ فعل المشايخ الرقص يوق سماع يوق شعر خيا ديال شعر سماع ديال مية غنى ديال مية bir yukarıtır mı? خاشت Yukarıtır o divoti. Hareket gayretinin sadır o divoti. إجازة برني sen ayt Aşağıdayı ola sonra git ya. Ham bizim cevap hantına var. Dimer var. Yok çoğun şu vaktinde yaran. Kabul ya Abdullah Kun خاشت ya sen otur Bir sonra vaktinde yemesen o vaktinde ettin. Hayır. Bol ya. İki taraftan gitse ikinin vaktinde gitmeli var yani. خير إجازة Buradan beraber. Ahmet Ahmet abi. Sefay Davis bir kitapta mesela هاي الكتاب öyle kitabında Sefay Davis bir. ها مين كتابي لما قولي تبيستو هوا Efendim Davis'in üzerinde şu bahsin önüne ve ma yef'alun yed'un vecd diptinde. هوا Şundur Muhammed doğru şey muddeyni vecd kimşi? هوا Diye muddeyni vecd. Şöyle yani şimdi doğru da diptir de. Vecdna cevap ver vecdna muddeyni vecdna mı? نعم Şu an cevap verin. وجد جواب يعني السؤال برزادي كترب اختيار بولمان سنن صادر بولسن مدعي وجد ذات yok ki öyle ödü yani ödü barahın iddia ettiği minne de vecd bağdı. Şöyle ediyeni işindir Muhammed meh. Şöyle ediyeni işin mahkum ediyoti. Vakti yüzü şemşi verine vurulmaz bilmem lazım. Yok hop Or vartın o. Ya öyle barat ya. Muhammed vurunda belli cevap belli cevap. Muddeyni vecd pesin doğru ettin. Tamam. Yalandan al, yalan et diyelim. ahsen ben kabul et ya. Yalandan. Şunu mahkum ediyoti. Mutlak iman mahkum edina. Yine Sefay Davis bir sayetin şuma gazavut ki ayı periden be bala payın beyne de kema taqati feyz elher nadarim. Der zaman ne ekran Nebi Ekrem sahabe-i keram ve tabi'in vücud daşet radıyallahu anhum. Maşallah. Şu da ne sual etsinler ne? Hava. İşte mi? Şöyle yani bad mi yoktu mesela. Taqati feyzimiz yok deyip barahim. Hava. Bir sırasıyla da. Geliyen feyzi. Hayır. Min şunu böyle. Mesela cevap mesela sual yapsın ben cevap vereyim. Haşet yani. Evvel tefsir ruhul beyanna terzeyle tefsir ayet mesela sad ve sadiq Sure Zumar cild 8 şunu ayet يقول فقير لا شك أن القدح والجرح إنما هو في أهل الرياء رياء adam hakkında o gönga bokke namet yedir man أهل الرياء lan hakkında boluyor bi قد حاجة يمال يلا وفي من يقدر ضبط نفسه özün sakla bilenin adam hakkındadır mı? Yani doğru da diyelim ki ma aşare ile aleyhisselam men aşık ve affe ve katebe temma mate şehiden. فإن من غلب على حاله براد öz haline galip olsa kan edeb le la yetahrak bir şeyin. Lem yedeti bir şey şerade ecabir de hareket etmeli. Ve ama men galaba aleyhi'l hal brad hal o galip olsa ve kana fi emrin muhiq la mubtulun feyekun kel mecnun حيث يسقط عن القلم فبه حركة كان معذورا. وذني فليس حال أهل بداية والتوسط كحال أهل النهاية ومنتهي بلن متوسط مبتدئين حال فرقت يعني فإنما يقطع على أهل النهاية لا يقطع على من دونهم منتهي بدون قادر وثقلب بلن ضادي وبيلكلا ومتوسط مبتدئ بشر يعني إنه وذا تين جوابه وكأن الأصحاب رضي الله عنهم ومن في حكمهم وليك سابنا حكمنا ممن جاء بعدهم تابعين تابعين راعوا الأدب في كل حال her vakit edebi riayet ettiler. Fi kul hal ve makam. Namide bekuvet temkinihim bel şiddet telvini fi temkinim. Şolong telvini öz mekanatında şolong. Şu temkin mobdurmakını şolong renk mobdurmakını diyen. Fela yuqas aleyhim men leysa hada temkin. Beylikritin ma kıyas etmeliler. Ferab ehli telvin yef'alu ma la yef'alu temkin. Renk mobdur adam nedir ma bela bir şey tek ehli temkin etmeyen. Ve hum ma'zur fi zalika. Ma'zur likuni mağlub al hal mesele ihtiyar. Pesen çon sahabe etmendir.
tabir etmeni falan doğru dedi bilmiyordun. Sahabe tabirle kudret temkini kan güçlerken batıl hevre kavi şunun için ben saklavatiyle. Ya maşadan inim Allame Nahurcuri rahmetullahi aleyh tefsir ruhu beyane getiriyor. Vasafla bi hadil ayet ve Allahu nazzal Allahu nazzal ahsan hadi kitabın muteşabihe. Mesela takşer min culudun yakşun rabbim thumma telin culudun kul min zikrillah sure Zumr ayet bisise. Şunu ne dedi yani Allame Nahurcuri سماع المريدين وسماع العارفين وقال سماع المريدين بإظهار حال عليهم حال أولورا غالب كده ظاهر وليا وسماع العارفين بالإطمئنان والسكون بس فالإقشعرار صفات أهل بداية واللين صفات أهل أولياء صحابة كرام تابعين صفات شيء درمهم أهل لين آرامش تبول مقبل أنا تفسير المزهري جلد 8 صفحه 208 درمم سوره الزمر آية بس سيدر ما منه شنو قتريه قلت وجه تريان هذه الحالة شو حالة نعم نبقى يك كثرة نزول بركات كاملة والتجليات دو مع ذيق حوصل صوفي وظاف استعدادي صوفي هو دار استعداد زيف شو نجم شو حالة قليه خو وين من لم تج هذا حال في الصحابة رضي الله عنهم نعم تفل من الصحابة كرامنا مع وفور بركات كان فيز قليه لأجل الساعة حواصلهم حوصلة جين وقود استعدادهم استعداد بترغفي ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أما غير الصحابة من الصوفية فعدم تريان تلك الحالة وهذا نعم كلمة بعد بدي صوفي بحالة نعم كلمة لما لخلت البركات لخلت نزول البركات وما نستد حوصلة يا في وزاد أعضو لأندري يا كامل من حوصلة قوة استعداد غفي لأندر دي تفسيره يعني ما قال ابن عمر يدخل شيء في جو في مدبتر ولا مثلا ولا بتركي بلا الريان هو تفسير المزهري ده شون توجيهات باع ابن عمر نقولني وانا والله ما يزدغ بس بولر ده شون صار ما بيتر وضغط يتيا ده بيتر وضغط يتيا من ناس عيد بتري عمر عايز باطننا تمام مدين قول مثل ابن سيرين كيف يبيلكن كيف نقتريا ولا هي مثل ما أشر ريان إذا نبي بتر دي تفسير المزهري ده يعني ضايت مثل إمام غزالي رحمة الله عليه قوة باطن أصحاب رضي الله عنهم وديگر بزرگان رحمهم الله سبب میشه که تحریکات ظاهری در ذهنان نمایان نشود چون باطن او رقوی چون سبب بوده که تحریکات ظاهرا گرمز یا گونگو بکمز یا قیقشیت یا ملات مثلا وحفظ الظاهر عن التغيير تغيير ظاهر تقلمق بحسب قوة الواجد وقدرته على ضبط جوارحه فقط يقول وجد في الباطن وجد كامل باطنه ولا يتغير الظاهر تغيير نادم لقوة صاحبه وصاحب قشلي بيقولي بيرقيق شيء يا بكي عقليتين بلو درما مبتدي يا متوسط بحالة تحمل بالمعنى بدات داري يعني مشكلة وصحابة كرام بولماندر إلا توا بولماندر تيجي سؤالات يعني صحابة كرام بولماندر ما كم بتشك بروتين صحابة كرام بولماندر إلا توا بولماندر صحابة كرام خبولسني ناس ولا ناس كذا ولا ناس ده خطاب كيف بدي 34'ten 42 oldu da sarımı tekke devam edelim. خب خواهشت ما من أيدين نقول له هذا من أيدين سواء تندم ما تقولون أيدين أولا حكم حرمة الأقمة داخل تفسير روح البيان معتبر كتاب تعلن أول اشترت عالمدان أيتم ثنجل هنفي مذهبين فقنا بدليل بتر إذا شنت ناكذات تفسير مزهري داكذات قلبتر قلبتر قرن يوق شناك قلن ذات هتمين جريكلي Hanefi mezhebin fıkhında bolmalı. Yoksa bolmayasın. İcazet ver. Kulak atın. Hanefi mezhep başım. Kulak at. Hanefi mezhep başı mezhep diye demek. Hanefi mezhep. Görün şunsune. Her zat öyle ehlinden sormalı. Çörek haneden marıp çörek soruyorlar. Buğday satyandan marıp çörek. Buğday soruyorlar. Kulak at. Seffe çelesi. İne lekem. Men kefimde usul-i ahnafın görün. القاعدة الكلية لنقل الأحاديث والتفاسير والمسائل الفقهية مسائل الفقهية نير نايت مالي تفسير نير نايت مالي حديث نير نايت مالي ويعيد ذلك بما ذكره المولى علي قاري رحمه الله في تذكرة الموضوعات بما نصه مولى خير رحمة الله عليه في مثل علماء لنا ميري ومن القواعد الكلية أن نقل الأحاديث النبوية حديث بيان التكمي والمسائل الفقهية مسائل الفقهية بيان التكمي والتفاسير القرآنية التفسير القرآني بيان التكمي لا يجوز إلا من الكتب المتداولة متداول فقه كتاب متداول تفسير
ومتداول لما هقنا حديثنا هقنا لعدم الاعتماد على غيرها من وضع الزنادقة ديبتر نعوذ بالله بيدين ليش نبرأ لثلاثة مالي شو تايدن يفقه فقطنا المالي حديث دي قلب حديثي كتابنا المالي وإلحاق الملاحدة ديبتر بخلاف الكتب المحفوظة فإن نسخها تكون صحيحة متعددة وده هذا مسلمان دورهم وده ثينجل يارتن مسألة فقط مخالف ديان يوم قرص وده أولا بقلب ترى حضرت عائشة رضي الله عنها قلب ترى أخي حضرت معاوية جهنمي ديبتو من كأسم ما يعتبار يوق قلب تنفقيد هذا بيان مكتنجا كيف جنة ثين شو عيتيان ذا شن با خب دوري كل ما غير معتبر ذاك يروح البيان ثين شو عيتيان ذا قال هنفي مثلا فقنا نقتر بذي قرن يوق هنفي مثلا فقنا نقل تفسير دين قصة دان داستان بتعدم بذي شو تقناك عيتيان قرن در ما معي هنان حالاتي قرن حالاتي قرن ورفاله من بليه ورفاله بليه ميجر بذي فقهاء لمز ميجر بذي فقهاء لمز عرفها ده مش تكمل درنو فقهاء لر عرفها مش تك أصل فقهاء وده إذا وده نعمت يا وده إن علامة الترمذي رحمة الله عليه الترمذي رحمة الله عليه ده شيء لبر حافظه بقى بريدن مكة قارشين جدنا قولوا كهر بلون واطنا كهر بل ما قاعد جدبتر كهر بلون صار جدنا بريدك برنا إنجل لديه نادي إنجل يندي لديه أنا اشتاد برباغ والمالشتي من أول قدم ما خاش اشتاد باغ باتي اشتاد يا ما من بتاع باغ يوقت لديه باغ يوقت مثلا ما الترمذي عقل ديك شمال إلي من حديث شكايتي شو بثان عنصر كود لديه يعني لكن اشتاد باغ وما كذبت اللي يوم مضحمر يدي إمام الترمذي رحمة الله عليه قال يا وقت حديث بيانات يا سيد الترمذي ده نعم ديال وكذلك قال الفقهاء فقهاء لا شيء دي بيتي وهو أعلم بمعاني الحديث بيتي معاني حديث فقهاء صار مال الفقه فقه صار مالي وقت قال يا والاخي ما راخي برزيف كتاب بدن تفسير ده حديث الله حديثي محدث لن كاورا فقهاء كاورا بفرقوا أنا هذا قرن شاشر ما من ثنا شنايت يعني هدايا أن الله مسامي وقبتر فتاوى خيريان الله مسامي وقبتر رسالة قشيريان الله مسامي وقبتر الله مسامي أول شرائط هاي دبتر شرائط ذيوق ثغرام داعش كلهم من سيئات البدع هم تلك بدغت شلردن هم من توبة المليبتر سين وده إجازة بيلك الأهم مخالف الله مسامي ولولن الله مسامي هم من ردت يستاد ونعم ديب شون أهل الترجيح أهل الترجيح ها بس دين من بيلك مشايخ دين بالله بالمهل نقولون ده مسلمان نقول أهل الترجيح ترجيح بيرتاح أهل الترجيح في الملارتهم هر وقت هر زمان شيء لوقتر geçen zamanla bir zamanı vara orfa vara bırdatlar fetva veriliptir ki ama sonraki fuqahalar şular ummatın tebibi şular kavliye vakti ki hem teleke bidgat tiptu sen ne yapar marhın gelip stadan ruhul beyanın ondan bundan marh temel ehli tercih mahim stadan Xudaydan vakmalla mahim fetva tefsir Qurtubi ruhul beyan öldük ecazı verin men aytdım men çünkü Hanefi mezhebi otada delil var men onu asli göründü baydamak bula bir görün ondan sonra da inalekem تغنين حقنا وده تغني ديالنا نعمة إن لكن وده شيء مفتي شفيع رحمة الله عليه كتاب شيء مفتي تغيير رحمة الله عليه عطتي صاحب تفسير معرفة القرآن إن لكن أحكام القرآن جلد صفية دبستوسية شارنا أيتها فذلك الكلام من الحنفية الأعلام قد تلخص مما ذكرنا من رواية المذهب وأقوال المشايخ الحنفية قدس الله أسرارهم أنهم اتفقوا على تحريم الآلات المطربة بنفسها من دون الغناء غناء بالمعنى تقدر تمزر من حرام لنا مش نقولون يوم وعدوا الدف الذي فيها الجلاجل منها كما في رد المختار والبحر واختلفوا في الدف والقذيب وأمثالها في النكاح وأمثاله وأنهم اتفقوا على أن التغني للناس حرام وإن كان غناء مجرد تبوزها شنو حرام ديبتو وأنا ما أود الله نبصرود أخي برمكلك hengilenip okumaklık Hanefi mezhepte şu doğru da. Ondan sonra ne diyor da? Hasan doğru. Öyle. Hasan doğru da. İza fatahu Hasan doğru da. İza fatahu şartun min eş-şerait الستة şu altı tane şartı ki Hanefi'ye mukhal ayet tarihim. Şu التي ذكرنا من الخيرية عن التتارخانية. Şu altı şartın birden biri olmasa yani o da şu ben namaz okuyuyorum. Kan şeraitim ma da gelip stadionda bir dene barağım bir şerait kimin labasım arasında olmalı. Eğer şu olmasa ya bir dehretli barağım elimin hem merci olmalı. Bir şerait ağasın stadı qo'rg'a alıptır. Ayaşı namaz doğru oluyormi? Sizin mesalınız sorum. Şerait sizde yok. Şu taydan sonra olamalı haram deyiptirler. Men görüyorum tokat. Ötürün berdaşın şeyle yok yani. Şerait bağısa gel. Emrut sizde ba. Cemaatun min cinsimde. Lejdu ta'amma. Nerede sizde yoksun lan? Nerede? Emrut sizde yok mu? Gelin abi bir nefer gelir ya filmini koyalım. Bak Müslüman doğan. Kulak as ben vurduğumda. Bir yaşayan bir meclise gelip gidip ya oturup bir meydan. Filmin vurduğum. Gözleri oturan o yani. Ben vurduğumda ve de inelek. Koy kenara. Hay.
Bakın bunu. Hop, vaqt bulunmasa men nazarıma şu gurdun tökönügli. Yine bir aytacak ona men cevap bereyim. Yok. Hanefi mezhebinin fuqahaları, mujtehidleri, ehli tercihleri, akmal ahun. Senin şu tutyan meclisine, ve şu semağına, ve şu raksına, ve şu gınana kulluhu min seyyatil beda. Teleke bedgatçılar etti. Sen gelip kim aytyan men berdaş? İnalekem tenqif fetava hamidiye. Şiir okuyor şu ayda. Sen wala tawjih etme bana. Sen gelin alekem. Hanefi mezhebin fıkhi inalekem men aydamak. Kulluhu min seyyatil beda. Allame Sami ehli tercih hem de reddet koyuptur. Ve de fetavayı hayriyede ya Şeyh Abdülkadir şeyen lillah deyip aydıptır. Hop baba inalekem. Şu Allame Sami Allah melekine ve rahmetullahi aleyhi ve sellem verme. Allah melekine vurur mu? Haşiye gitme. Haşiye gidecek ya. Haşiye gitme. Hayır hop. Haşiye gitme. Bol ya. Ya men haşiye gidemek. Men sana hiç yapmayan kadar. Adam diyor, havayı yukarı, havada koymadı. Devlet ne yapmadan baba her yeri turayla bırak.